Amakuru ki muri Rugubi dusigiye muri weekend. Duhereye hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi rutamirijwe ibyiza, ingagi n'inseko zirenga igihumbi rwa Rugubi. Rwanda Rugby Men's 15th National League yarakomezaga igeze ku munsi wayo wa gatanu muri Pool A. Ikipe ya Kigali Sharks yatsinze ikipe ya Burera Tigers byoroshye amanota 23 ku manota 3 kuko byagaragaye ko babarusha cyane. Naho muri Pool B rwari rukomeye, ikipe ya Resilience guturuka i Rusizi yahuye n'uruva gusenya yaba mu bahungu ndetse n'abakobwa, kuko ikipe ya Thousand Hills Rugby yayitsinze amanota 52 ku manota 7, aho ndavuga mu bagabo. Naho mu bari n'abategarugori ikipe ya Thousand Hills yatanze isomo ry'umukino wa rugby kuko barabigishije bikomeye, aho baje kubatsinda amanota 78 ku busa. Abakobwa batanga isomo ryo kubereka yuko batwaye igikombe cya Sevens bitabagwiririye, ari nako bitegura kuba bahatana no gutwara iki cy'abakinari 15. Twerekeje hanze tukambuka umupaka wa hano Gatuna tukerekeza mu baturanyi ba Uganda muri Nairo Special Sevens 2025 yaberaga muri Uganda Kampala mu cyiswe Kabaka Nation Sevens 2025. wa Rukuba Babalian yarongeye yerekana yuko itatwaye Gorilla Sevens yabereye ikabare biyigwiririye, ni nako yaje gutsinda Hitens iyitsinda amanota 19 ku manota 5 yegukana igikombe. Ityo icy'ingenzi n'abasore bacu batanu bari muri icyo gihugu muri izi series bitwaye neza. Nduzi yuko barangirije ku mwanya wa 11 mu makipe 16 yahabaye. Uwitwa Kayihura Johnson akomeje kubica bigacika, nduzi ko akomeje kwerekana itandukaniro kuko ari mu bayoboye muri tries cyangwa se mu manota bamaze gutsinda muri izi series. N'uwitwa Kunesha Nukayo Shalom nawe uri kugaragaza itandukaniro muri uyu mukino. Mbabwira yuko kuri uyu wa gatandatu nabwo hari iyindi series iraza kuba ku itariki ya 9 kugeza ku ya 10 izabera mu mujyi wa Gulu mu cyiswe Gulu Sevens. Kuri uyu wa gatandatu ntuze gucikwa n'iyi mikino nayo. Twerekeje hakurya y'imbibi tukagera mu gihugu cya South Africa muri Currie Cup. Kipe ya Sharks yahuraga n'uruva gusenya kuko yatsinzwe bikomeye bwa mbere mu mateka muri iki gikombe, itsindwa amanota 68 ku busa.